Okutaha ebiragiro ebi nikwijaho bwanyuma y'abahekera ba Allied Democratic Forces okutahirira district ya Kamwenje bakasiga abantu 10 bafiire kandi Isingiro kugira ngo eryansharo y'ihanga lya Tanzania abebembezi niho bihire kutaha ebiragiro ebi. So twagira ngo mbona habwe biri bukuru kwenda kwirinda je twagira ngo twikirizane okushaba kw'ekiro kuruge okushaba kw'ekiro nenda kushaba abantu mwena abemezigiti abamakanisa abamakereziya tuturi kuza kushaba nyekiro nkani mwisha mushaba kurugo mukasheshe kuno okusasha hishatu. Okay, fobyo nabyo nebikunganya abantu babe wakino obumo bukebera abantu metal detectors, hand metal detectors abasobola zinendala nabasobola okubera nga bazina nenga tubasaba bamabalo omuntu nga yingira tumukebere yena tusobola okubera nga tegera biki byayina berenga tasobola leta buzibu ku bantu baffe. Omunshonga ezindi eziretsire okukinga emyanya egi no kugira ngo Isingiro erimu empungi nyingi oburyaho abantu abamwe bakazikozesa okuhitsya ahamagara g'abandi bantu akabi. Isingiro kitumire twakora ekyo no kugira ngo ni district emwe eri aha border ni district eyineho ihamba eri yambulo kandi ni district eri kutuza empungi eyine two settlement camps. Mbwenu omwanya oguno orango guri very tricky ni gwagurimo abantu bingi abatari kubasa kumanyana obundi empungi yane tambura no butari kumango gunabera so tujya ngo twatuta controlingire ekintu ekyo ntubasa kwendera abantu ntubatahamu. Godfrey Nkuba omaha bari kuza kuteganisa ebiragiro ebi nagira ngo entebekanisa yabi byo kwerinda egenderire kurinda abantu n'ebintu byabo. So nyonka director nindeba ngo kugira ngo abantu abaraze kwija kutaha umurogezi ningashi umubazi ningashi myanya yene kushemerwamo recreation centers security bereho mwanya ogwe kandi bachekinge ebintu bija nabyo habeho nanakoma ko kuchekinga bags ko kwasa kudetectinga ibintu biyone byo butemu icyo nacyo nakikunda kana no kugira ngo tucinge kare abantu bahandike bareke nationalism yabo. Konka Nkuba nagira ngo bimwe omubiragiro ebitirweho bigumire mu bate ko byi expensive kubironda ko bwoma ngabakumira no kushanga ngo waza kuchekinga umuntu ubundi no shanga abantu bakomba shemerwa internare atakwetaga ngo bamurebe. Yes, it is a cost the other side into affecting konka ngo munya Uganda kandi rukwetaga security kurebereze kubaho mu district nke ya Kamwenje kibare na no ko umunose nahanda imkurana batahirira abantu abahekera riyare njya mu kibanci kora kurunjo kwerinda. Orukura police muri Isingiro nagira ngo byo kwerinda nibija kongerwa amamani omubwire bwebero bikurebi okwera abantu okujaguza mu busingi. Nsaba mwe namwe nabayine ndowoza yo kusumbwa abana Uganda ne banya Isingiro mbisera bino ekirowoze cyo kigire mu daladala kuba fenga security tetuwumudde. Ruth Nwamanya.